Reka nanone tugaruke kuri aya makuru agezweho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze igihe bwugarijwe n'intambara hagati y'ingabo za leta FARDC ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23, ubu hiyongeyeho ikindi kibazo gikomeye cyane gishobora gutuma ibintu birushaho kuba bibi. Icyorezo cya Ebola gikomeje gukwirakwira mu bice bitandukanye bya RDC, cyane cyane mu ntara ya Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho bamwe mu baturage basanzwe bahangayikishijwe n'umutekano muke uterwa n'intambara z'urudaca zayogoje ibi bice. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko iki cyorezo kiri gukwirakwira ku muvuduko munini kurusha uburyo kiri kurwanywamo. OMS ivuga ko kugeza ubu hamaze kuboneka abarenga 900 bakekwaho kwandura Ebola, ndetse kikaba kimaze guhitana abarenga 220 kuva cyagaragara mu ntangiriro za Gicurasi. Icyorezo cyatangiye gutangazwa ku mugaragaro muri uku kwezi kwa Gicurasi 2026 nyuma y'uko hagaragaye ubwoko bwa Ebola buzwi nka Bundibugyo virus, aho abahanga bavuga ko ubwoko bwa Ebola bushya budafitiwe urukingo rwemewe cyangwa umuti wihariye wo kuvura iyi ndwara usanzwe ukoreshwa ku rwego mpuzamahanga. Ikintu gikomeje gutera impungenge OMS nuko iki cyorezo kiri gukwirakwira mu bice bimwe na bimwe birimo imitwe yitwaje intwaro, ndetse harimo n'ibice byinshi bigenzurwa n'izi nyeshyamba za AFC M23 zikomeje guhangana na leta ya Kongo. Kuri iyo mpamvu umuyobozi mukuru wa OMS Dr Tedros yasabye impande zose zihanganye muri RDC guhagarika imirwano kugira ngo ibikorwa byo kurwanya iki cyorezo cya Ebola bibashe gukomeza. Yanavuze ko bigoye kubaka icyizere mu baturage, kuvura abarwayi no gukurikirana abanduye mu gihe ahantu hamwe haba hakomeje kuba imirwano n'umutekano muke. Muri iyi minsi kandi hari ibiganiro by'amahoro bikomeje guhuza leta ya RDC ndetse n'umutwe wa AFC M23 bifashijwemo n'abahuza mpuzamahanga barimo Qatar, Amerika n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Nubwo hari icyizere ko ibyo biganiro bishobora kugabanya ubushamirane, kugeza ubu ikibazo cy'umutekano wa Burasirazuba bwa Kongo kiracyahari kandi ntikirabonerwa umuti urambye. Hagati aho ibihugu bituranye na RDC birimo Uganda ndetse n'u Rwanda byamaze gukaza ingamba zo gukumira iki cyorezo, aho byagiye bishyiraho uburyo bwo gusuzuma abambuka imipaka, gukurikirana abagaragaza ibimenyetso ndetse no kongera ubukangurambaga mu baturage. OMS ivuga ko ikibazo gikomeye kurushaho ari uko abaturage benshi bakomeje kwimurwa n'intambara, ibintu bituma gukurikirana abanduye no guhagarika ikwirakwira ry'iki cyorezo birushaho kugorana. Ikindi raporo zerekana ko hamwe na hamwe abaturage bagaragaje kutizera ibikorwa by'abaganga, ndetse hari n'ibigo byita ku barwayi ba Ebola byagiye byibasirwa n'ibitero cyangwa bigatwikwa n'abaturage bafite ubwoba cyangwa se batanizera amakuru aba yatanzwe. Kugeza ubu OMS ikomeje gusaba amahanga gutanga ubufasha bwihuse mu rwego rwo gufasha RDC guhangana n'iki cyorezo, cyane cyane mu bice byugarijwe n'intambara. Abasesenguzi bavuga ko niba Ebola ikomeje gukwirakwira mu gihe intambara nayo itarahagarara, Burasirazuba bwa Kongo bushobora guhura n'ikibazo gikomeye cy'ubuzima ndetse n'umutekano icyarimwe. Naha rero dusubikiye aya makuru avuga muri Kongo. Niba ukunze iyi nkuru kanda like, ukore share ndetse ukande na subscribe kugira ngo dukomeze kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Mwari kumwe na Jado, ndabakunda cyane.